le fatu afa nga solo na nei tolo longa ole tulanga foi le sunga ya pokaki kaka foi do pokaki ya molia il fasio tangata e to alua so lua suma le tasi ma le so lua suma le lua you like to sanga de nei ya le la u fa nga solo le molia nga mua ila na fasio tangata mua ya isitasi o tama mai le fio anga no fuari ya le fa nga solo le taimi le nei ya te roe umalena e fatu ali liwa e fa nga solo le si a tangata lona lua le wo ye fa oli mai le mo di ai matu ia le sunga ile satini ya Peniamina ya o lo fa nga solo la ya e mali e fo ita uru manga ole la vai tu ole tala mua le ona u fa ita wai le to tonga mai ani al tala mua le fa pe mai ole mori mau le fa fine o le sa no nofo mua mapoka e mali tele mata upu nei lenga ole mali o mata upu nei ina wei nan ta fa ya tu mali o tu atu le mania ya ore tangata le o fa o lima ore tangata wa yai le meta o le loto fua wala nga a fua tu to lo longa ile nei ya so ile o fa tau watu le tala mua e atangia mai o aru ese mai le tina le sa no fo mapoka aru ese mai ya tu se pe o ke vai se hanga ia wa had enough o fa ina fa pe o te la wa aru mela le oiloa ele oiloa e pokaki po le tolu mo ole o sau le mafine po lo na tolu le o tete o sau to failesiona ai o sau to failesiona tolu le siona ainga ora kai mea la pe e hatangia mai ina ma to faita watu i o tonga ma to longa ora kai mea ngalongo kala i mapokaki o le o ko e failesi tolu ole tina ole te milona na lensa we lo fa o ia le to inga yo inga le mai e fa ngai nei se la au malosi e fa o lima matanga tavale nai ia si tamasi mai no fali uta o le fianga ia o lo fa solo la to lo longo le mata upu ai o se mata upu ele fa ngofie le atou walanga a fua fo i foi le i finonga loia o kama fo ile o le kusa e ono sa wel to inga bu foi le o masar salonga o ma fu angale walenga ki ai poka ki peka ko rule ngana tu sa ia ale foi o le aingo poka ki o le aingo o le tamale i no fori ele i loa ele o loa o le o faise ko o tama o faise ko o si tamalo le i o pe o na tuangane polon ele o loa o le ana le tupu nei le mele ia tangia mai ele fatoa ia o le mau te o atua tu sa o reporti mai ia ana inisio tatu wa no si pepa ia o le ai o toi ia ai to tu pea ia se vangai se vanga ti toi fia fa bo ile to ngau ma no wala va solo le va solo ele ia la se va nga me fai fuone tatu na ona tu sa o la lo to tonga le fatatia mai Paule fa le tonu ma le fa no nga ole loa le leie fa fingi le taimi na fa ye fa o nga lima ba fu atu ye ila na fa mtala tasila le na ke isi zole fa nga solo le taimi le nei finally ole fa felo ya tu ilau songa il prisili o tatu malaiva lele Faleolo International Airport e mesio tatu malaiva lele o jono Samoa lau fionga tu mvao fa fonu e vile falefatu ya ile nei foi masina le tatu fatara no ma lore so ifo mnuia ya e foi fatalo fatu la uftelinga siata era tu foi leo la fionga le atawa malole folau malole pali ya malo foi le yon sai foi tiute ma to finga o to fei o ro le tua ya o le meo te fe ai o te vai atu o to o fu mai le overcoat to ina o to le pack le to ina vai te mo talavo ia fe fa ya o lo le ya me uma o lo le ya me uma I fa lo nei e o te lo foi fa pena foi le te lo fo mle anga le o tato te pausili la uftelinga siata e le ngata foi leo le fionga ya le atawa maror so ifua maror lange mama alole so ifua mnuia lo fionga le fa ulunga
o le tatou bla vale a fa pe e waku rar ko inga fai pulu le ai ka ko screening o ani to inga me fo i le VIP screening o angi ko inga me o i e masingi wala ngola sunga fo i ole tatou hero security whatever fo mla o angi me o i e masingi ko inga pulu ngi wa mo fa fsili a siata e ma fai ana ofu le ofu to ine tono paude mete wa i e masini ava pela i masini io ona su e rola ia ona su e rola ia e la le potu na e ave tono e su e ai pe fa pe i fa ruole masini io na nga ile tono le potu na su e o te le potu na tala i le ofu to ina ya ko le nga ma Ore poco tu sole pontu foi na esa voi mar fasi siranga ore vai nga muri ate ore tu vai nga muri ate esa la ina se purpur nga ko nga esa nga la iki e ko lo fu makeke maua nga se fa pere nga peke esa voi e ko ya la solario la over soy ole over soy le fia ole wala mpoa ai que sira fia awala nga a esa vali la ai ila awala nga sa wale ofule ke ro pe se lua se furu kanga ala nga ya wa ya ai se siku o fa ko ore siku ya o me honga oskai o paipa ora o paipa na va me aro fa ka ka sa mo pa ka ia mo me loli i ko ma loli ia wala nga ke le ha me ore kaupo e ka kaunga ia u ma me lang kanga e ka wan ko fu mai ai mai ku e pe loli la fa pe se i maior fanga se i maior fai pula ia le uta morta o me ko wa over fia ile checker or ko inga la ole ke le kalia mai na ofisi ona no ofisi a fa pe le ku ngai ai sa vonga ko o fa pe e boare i en musingi mega la fa o mata o dia foi la fa ile me o fui e fa ile me tol handshakes ia o na la el handshakes le ma waila fa te inga e ma waila o ina ai o to inga tanga fa o fui ia ele ngata ko food screening ko fa popo i mal handshakes ne make sure o ne sao se prohibited item du mo va lele fa pela e mo se fa o fa sign io na avere o fa la o tu le o fu de pot o le va me fa ya handshake so on come ka I pori ya mana yen visit o se na via fu la e alu ale te mai tai alu le ali o se tinga o se come kai tu sala vai tu lo le ali ya e lo tuane li e foi el handshake oi la tu de tamaitai e fia ngai foi ale tamaitai mal tamaitai a fa vela pe se ofisa foi dele tu lo wala o tato e fa fine a yela se ofisa fa fine a le o tu lo to inga purpuru de me fayala em tu atile no era lo ile fa fine su el to in ai fa fe la fa pe se su ya wa au fa ya vai e lua ka pepa ngai konga a mauris pepa ko mauris pepa o to ina fam talanga la ia si atamle ato ele ma fa ia na e aru le va lili ia ai sa mana ia o to ina fam talanga ia ia ila le because ila lo tu la fono le veces the situation to see vai va e ai le power le security arrest ai oi on the spot ma refer ko ile leo e tele maua le power le isi e security isi atunu na o tato malo i Samoa e ai le malusianga le security arrest ai on the spot e matu na tulu i o foi o di malu le malo no winga e over to ina famtalanga lea o le pulu o le fanga le loka ai oi
You are not allowed to say these words. It's time of the screening. Ona ele ngata ele mafai ai wai instant fa pena na tupu. O tia mali ia mamea na ave na tangi ai wale alu le malanga. Ia mata fia ia leo. Tau fia ia leo. Ele mafai ona e faia se si fa mtalanga fa pea. Ele time o line screen le ba. Pe kalaula E sa talaula. Vai le mana ia wa ole mana ia fa ma ite ole melia ia ono le tau tara no tatu ai o fa na mai ai se me mana ia tele wala ngono no winga o to inga purpuru la ia ai la tu faile to inga te inga ia o ete ia ro wala ma faina na lu ai take la vai serious la vale tu la tatu la lango to ala in da upulea e ta wala lo fa ai lo mai wala nga o lo sunga fo isa leadinga mata ia le tūlanga o le securities al tātou mlai vālele ali e vea mwhaurulunga. O ala vāenga kakaunga e la patai mai ei tātou e le tatau wai ona tātou pengi ko mengi kau ke whaia matala fo ialang o la kungu o Samoa o la tunu o suanga. Ai o ala ni tu ai ngā vāenga whapenei e te tau wana mai la patai ngā e awaina i tātou whaatala sua i ai ona it's serious i le vāenga le security le valele. After isa te morfafsili, o le mea mua ia, e sa le tala sua whaape i le taimu le screening. Ai meise a tala tau whaafefe whaapea. Whaataita inga. Te mile la asu e le security lau atua fe mai e le pomu le nai ai, e le whana le nai ai, e ei pulu nai ai. Ia, o te whaapea atu le fiafili nei, ua le mawhai ona e alu le vaalele le te alatu te alu atu. Ta ofi oe, refer leo ave whailo morianga. Ave whailo morianga. Lono winga, e le ai se a wanoa entertain e mlai vaalele tua inga la funga whapea nei. E le ai se a wanoa, e whaasao i oe, o lale bingon whamtalanga. Pauala leo o le nofoanga e sa i le tau sua fuilea ia o tatou masaki i tatou suanga ai a olo ana screen le va ia o te whaapea atu lau talenga si ata ia whaapea fuile i ataua e le whaatanga ina le ngangana lea i le taimi le screen e le va ai sea o le iunga o le whai o la fonga whaapea o le taofi o e leo ma ave o e loka le whatpuipui lona lua ai malanga mai nei fale olo ia ile failo ilo na wai lumo mo prohibited items malawa ile mfaina avea ia apa fingo fia no lo sawa puele ata scan fiti la io o mea mai lungo la telefoni na wai ile o nanga le na ia o nala it's a go through ile lisi le na o na ilo la io mea mai le mfaina fatanga ona ave lungo le valele o ile o no ngafole na wai fa fole tato pese pio por ngai fafo na lo sa wa scan la telefoni fiti lunga la telefoni le liso me ele ma fai ona aveina ele pasese i lunga o le valele o fa fa ngofi ina ia mala mai tatu tangata o le temilene o lo tu mawan mele le fai ona ave liquids more than 100 mils more than 100 ia meio aerosols pio meio fanu fa manungi o le tua lalo foi afa pe wa afa lau fan se tu masio tu afa fene na faia le me ai to se lo malanga a wita to ya lu moe wa ya vatu ia tia ai ole la pisi ale malai va lele ia ma meio liquids of fanu vai e more than 100 mils no winga ai so fan wine make sure you consume all the water before you go through screening la if mo foi lava no to fa ta wili si vai ya umatu na screen oe a pe o lo tu maua ya recommendations ya la ikeo o e fela ma me fa popo o me ta o le o powder wale ma fai fona avea powder more than 100 mils i lunga o le vale le no wingo powders liquids aerosols and gels they are not allowed to take on board fa pe over to Marcela
ia meals no winga ia la le pepa le na tamai plastic bag na ma fai ona tu tonu ia mea ia pa pe te mana o ave lu mo vale mana fa lo wa mana ia tele le vahenga wa tatu a matai wa he o information ne tatu sa mo mia le malama po le afo ile fa tele no tamalanga malanga e ia le ngalo ia le sasi wa fa tu la utala mali ia au fa mtala tu nei la malanga muri nei no le o ile yo tele ia le America no one way Australia ile Maliu le no one way si matolo mtu foile o se un anti o le ngalo ia ja ua ila utama ia to fa atu fo ile me le tama i tama fo ile le tama tama i equipment le ia uman tama i naifi o me uma sku ka leiva tama multi tools fo ile o te alua la ma fe ave i wa ta e aunga le la ua fa le akor ngai mo ma furu ko ngore security fa to o to mana tua ina ua i le masini foi lea ya tu lola ya me mana ia ya le lei o na tama intia la e tiute mato o le mela na mana ia ina ua na tiltilo tunga o le upenga ya la ilo e tauti fe ave ia o le mela mana ia ina mai le vanga le fomo ti tango e fatumu e tu wai i ai o ke aru ko foi mai ngo so le ko piki foi le fai ngo fia i o kango e declare o le eta foi le useful multi tools mo ia o mo ngo mala o ke fong ia nga ku le tao fir vainga ai aru malanga foi mai la ia fa sino mo foi la i mo office ko sa ko aru ko piki mai so el tau ala e pela le wingola tala o le ngalo o le bumonia ia te foi ia o matuanga no wala nga ana mana tua ia ele se me ka ke kauia i fuar nga yo inga ke le foi ko ero mai si ai fa vitai o le fa mana tua le nga tonu no tato por kala me nei e to e fa fangu ai ma to e fa mana tua ia o ele fai malanga ko sia ki le leila u ako ma tulanga fa pena i o la yo tele popole tulanga foi le fa pepo ye ni nai maluana manai me fa pena wai ili heini na me i lo wolanga paula le meo to inga purpulu ia e mo miar sia ki le lei pe fa pe nga o ele ke e ke ro po a screening er va ga ile ke kai mo me pe on mo mole si la fio foi la oftalenga si atama a fio ele atau o le wifa le olo masini e fai swap so meio illicit drugs ma meio explosives no winga o fai swap no winga o le amatanga na yena le vai America sa fatino ai o le tabile nei ua fai umai flight uma New Zealand, Australia, fa pe foi le US. O le famo menga. Ia wane i sao se mea fa pe lu mo le valele. E la matia ile so ifua. Mo si le fe lu avion. Aviation security is the last resort before you board the aircraft. No winga. Wa uma me misi maisi. Make sure the final alia. Se fe uma tangata. Le ai se fala lave se mea prohibited item. O carriers ina ia fa tu pois se fala lave e o foi lá tato meio talavalu ali siata tato meio ornamental weapons pio me fa samba no winga e tato ana avilaro la atole check in avilaro la atole check in pe fa pe ni souvenirs ona o meia classify under weapons e ma fai ona e whaatupua i se wharaverawe lungo le valele o lea lai fautua i nai a ieni au talavalu mea whapena i aia vā ma mea whapena make sure e tutongi le extra lucky se ave umaia mea alofa ia ona e tau fia le security pe a ruatu mo e ave lau carry on malanga whaaloalo Atato yaila nei vaenga ia ma o loa ma tulanga uta fela wa i lungo le valele. O atonu items ia ma fai ona fa asu. O atonu o loa ia ma tatou
tau mafa foi po le alava e mo mia le faasu mo mia le pepa le ai le ifemalanga i peo e se mai masamo fa mo mo I think all the purpose of faasu is to make sure le se se siama po se initiate te watu mo lisi atu no le la malanga yai e ala na ifia le tulanga le ya make sure people ya le pora lisi atu no le fate ta ingoni usila po fiti po America o le tele a me faasu o me yo ia tonga se tulo o ia tonga e faasu ia tonga a le tele la me ia pe o niu o ia me va pena yo me na e pepa wa e foi si tangata wa faasu ala tu me yo ula fala me va pena fala le li me va pena ia mautino o samale mule o lole malanga ngole valele ina ia malu puia de malai valele le por atu nulia le te fai malanga iai o famu muinga le now the practice le ale por ale biosecurity ia uane aveo e se carrier o le mevina e fa malosia ia le tiklea umo mea aisia awati le penalty fee te tongia pe ele tautar sao pe ele fa maoni foi o le foi le taua ia lo wiloa uma o me o leito no la watu lo wiloa uma o yanta penala watu me uma ia va pena I think only mele le discourage the practice lo walu me aisi ia manaya this is the main reason it discourages the practice there or walu e aluma me aisi because you don't have any idea po ami e te moi o am feina watu tata va pe ya watu ama ke saina ia mo koko sa mo ia si o uso la fata ni mai ia o lala wa ave ono lo to lo fa se tu lo pa te o tu e lave ai ono o lo lo fa o le ala le na e discourage se vaga nai le tangata ko e trusting ma e fatu tuina e le ma faiona faia ia tulanga fa pe ia pa ele vai ter bile o istangata set up me fa pena so o mena na e discourage ma to le practice le o lo tango e ave me ale se ter mo de valele e o no ma se knowledge po ai me te anu mo ma nga fa lo ma na ia tele ia o ka ko ole tunu e pe mo e me foi le isi ka mai fa mo moli le fi mo moli ia ia le o faile lo to sa o ma lo to moni ai sa oi ai e ta ua le mai fa fautuanga ai loa le masangi ke le wai ko nga me fa benga ia tanga tai oi malai va le fa tali ia mali kari ka nga ko ma fa kum ia nga pu elo le tanga tana ave o lai fa pe fa tali mai ia ai ave foi le lo fa me uma e ke lo longi ngai poko ai sa me la nga ko kongo me te nga kongo tu puar fa tu le tau longo